Sar, lu udah denger belum si Roni tuh ngedeketin si Lilis? Hah? Uju Buneng. Si Roni yang kayak sabun colek itu. Licin banget, Mai. Baru kemarin ngegombalin gue, sekarang pindah ke Lilis. Iya, makanya gue bilang, nih orang kalau ngomong manis bisa bikin semut diabetes. Emang dasar playboy sabun, Mei. Dipegang dikit aja udah meleset, kagak bisa ditangkap artinya. Kemarin dia bilang ke gue, lo tuh kayak senja, indah tapi bikin gue tenang. Padahal ke Lilis katanya, lo tuh kayak fajar, bikin hari gue cerah. Jadi sebenarnya dia mau yang mana? Fajar apa senja? Waduh, kayaknya dia sih maunya 24 jam romansa, Me. Dari fajar sampai senja kerjaannya ngegombal doang. Iya, dasar Roni. Kalau ngomong manis sih jago, tapi dompetnya tipis, kayak kuah mie instan. Bener tuh, gue mau udah waspada, Me. Kata mak gue, cowok kayak gitu jangan ditanggepin. Ntar lu jatuh hati, dia udah jatuh ke pelukan yang lain. Nah, itu dia. Udah kayak sabun licin, tapi wanginya tahan lama. Cewek-cewek masih aja kehipnotis. Udah, kita bikin spanduk aja di depan warung. Tulisannya, waspada, Roni beredar tanpa izin. Setuju, Sar. Biar tuh Roni mikir 1000 kali sebelum ngegombal lagi.